ایواری باش بینر و گهدارین برایس این کنال بادینان خوشحال اینجا رکادی اما این گشت نفیک و دو جوی پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه بزلالی بینر و گهدارین برایس خلکت برنامه بزلالی دا هر جار کسانک برایزک میوانه وی برنامه بوی کی کو گفتگوک بیتکرن کو او گفتگو گریدای بیتن میوانه ما و هندک شلوفه بیندان بوی کی هینیم برایز جی آشنا ببینن سر زوربه بابت این کو ابروکل کردستانه چید بنیان جی اوین کو حتی پیش بینی جی بوده تکرن کو ده چه بن میوان خلکا و جاره و برنامه میوانه که زور هجا و مستا صباح بابیری کو یکش کادرین هری پیش کفتی یعنی گرتو اسلامی کردستانی الپارزگاه ها دهو که تماندم جیدا جناب امام مستا صباحی سروکی لیستای گرتو اسلامی کردستان الجفاتا پارزگاه ها دهو که جیم بابت ایمه افروکا آنهیا خوده دیگریدای بیتن هبونا ایگرتو اسلامی کردستان و چنکو بیتن هینجی پتر مدزانن کو ایکم اپوزیسیونا پشتی سال نوتو ایکی و سرهلدانه چه بود امازراندن حکومت که بناوی حکومت کردی حکومت هریما کردستانی حزبک چه بود بناوی گرتو کو ایکم اپوزیسیون او بونه اوانا اپوزیسیون نیشا خلکی دا گود یا خلکی فلان تشت حوصاده اپوزیسیون چه بیتن یا نمیجین حزبک ده چه بیت ناوی اپوزیسیون بیت بری هنگی خلکی ما همی آزانی بیت همه دو حزب بیان اوه تینو دید گلوا بنو چه اپوزیسیون نینه کس نینه بیجده نخیر امی بحثی هندی که این کوی گرتو چوا دیشیتن بردوام بیتن سر وی فکری او دامزراندنه یان ایگرتوی پابوچی چند ساله کادا چودگل حکمتی او فکر دای خلق کی هم بیجین ناراضی بونی لیکر یان حتی ایگرتو خوشی ناراضی بون ناف بین وانجی دا هبو یان چی بو بس نابیجین و صالحات کو دنگلک مازمی بس لی خلق کی زانی کو بیتن کادر و لانگری ایگرتوی دوا چند ساله چون ناف حکمتی دا دلتانگیه که مازم پی بدیار بی تجماره که دیا بابتن حوصا هکر خود عمر دامد ویدمی دا ام دی گفتگوی سر که این هینین برای جیب کرما خو بینرین مبن دی بابت خوشتر لیهتن مامستا تو گلب خیرادی سر چاو زور سپاس مامستا مزگین یکا خوش بوید بیتن دست پیکا هبونا حزبای گرتو اسلامی کردستان دا کو تشتک چی بیت ناوی اپوزیسیون بیت خلقی که هر افناف نزانی بیتن خلقی که نزانی بیت تشتک دی حزبک بیتن بیشتن افتشتن ناچی بی همیا ویا با دست خطابانا گود با اد توی درستی بو من بحثی وی خوشی هنگی بکه و همی پاشی هیدی براوردیه که گل بورینا دمی که بسم الله الرحمن الرحیم خدمت بل سپاس بو بدرکته و سلام بو بینرت بعدی انصات براستی هر سیستمی که حکمرانی یه امجنی پارلمانی هکه اپوزیسیون نبود معنوی چه معنی بو وی سیستمی نابید تمام چون هر چه اشتی گفت همه اول هر جا که ایکش آرشت میکنه قبل العراق هم بس حکینش 2003 حتی افروکه چتش چاره سر نابن العراق ایکش اسباب اولیه کوچنگی همیلا این سیاسی کرد شیعه سنت بگیره رید کبن سر دابش کردن پوستا ایدن به حالت دا وقت دابش کردن پوستا چت بتن هر ایک چاو خود یدید نقینت چی وقت تو بيجي وزیرت هوکلی هاد بيجي ته هکه دو وزیر مینی محاسبه کی وانده يعني لا دای بزانه وزیرت هوکلی اجد دی وزیرت اینم بالنتیجه ناگه هنچ نتیجه و تو حالت دا چاکسازی چو کمال گادا چنا بتن هکه يعني معارضه کا یا پیس نبتن و بیشتر تشته باشه بیشتر تشته خرابیه یه خرابه لو ماجی سروی بنا ما راستی بابت نه بابت معارضه با پتر بابت یعنی شیم بجین 2005 گلستان کردستان ویا موافقت خو اصلاحی چه بیه بالضبط موافقت خو بیشتر بابا من وکولانه که سیاسی من موافق شوازه که مدویتن از بجدار مثلا هر بجارتن 2005 پارلمان عراق تا تو وقتی دا هذا حساب کردن هر وکو اول لادانش بجین لاین السياسي عم بجین لاین كردي و يعني قضيه كردي وحتى دماهيه مع العلم هنگ او بابت فعلا يعني بابت موافق لاین السياسي و امریکا لاین السياسيه تبينتن باشه لاین السياسي ريكبتن بتن بجدار بتحب جانه كده جاركا دي لاین كده جاركا دي بتنه بجدار بتن السربي بنا ماجي كو ايكمين حزب السياسي تو وقتی دا بجدار بو وکولانه السياسي بتنه هل بجارتنا 2005 تاید بغدادا و او اگر هندکو ایکمین قربانی جی اگر سم کردستان سروی اردادا کو بارگاتو هاتنا صوتن و نفرتو هاتنا شهید کردن و هاتنا بگیرتن و هاتنا بریندار کردن و یا دیارت یعنی وکوم جی اگر تو ایدا لو ما اول شیم بجیم بدایتا هشیار کردن خلق بوکو یعنی
يعني بيجنا خلقه بابت السيستم برلماني معنوي هبونا معارضه هبونا اوبوزيسيوني تشنابتن تو بجدار بي يعني بيجن ده صلاتك تشيجي حتى هندي هبو هر حزب تشبن وهم بيك بيت اتفاق بكن هر وقت تقولن كيكلنا بين خدا دابش كن وحولاتي جاوي يزيك بتن چم فاجنه برگتن لو ما بيجم ابا احتمال هكا بيتا تومار كيرن وكو يقول سم كردستان ابا بوتتا تومار كيرن قال كو قربانيه تو بابا ي اوبوزيسيون دان 2005 دا بس بو بدايته كو بيشت خلق كي ديجي اصل تعداد حكمرانيه سيستم حكمرانيه برلماني فيتا اوبوزيسيون هبت يعني ده هبت دات بشيء بيجي كما قلت بيجي ده صلاه كاتو شوا كاركي اشكال چدايه قالك جوابت انا بابت فهم خلقي واحتمال هنده جاي فيت وساطه بجهن نكو وساطه بجهن فيت وساطه بجهن كو بابت يعني وقت تبيجي تبيع اوبوزيسيون معناه هر وقت تدجي همي ملاتي دوزا ملاتي مافت ملاتي وحتى دمهيه وأفا تيجهش نكا خلته وأفا بو أجر هندكو كسي مروفه آسایی بیتن تفنگ خوب بگیر تو بیت سر بالگادی اگر بسم کردستان و بسوج تو خالق شهید کردن بو چی که هزار کردن خلاص هوا اگر تو معنوی مش اجماع کردی ام بجن کردستانی درکت افخو اف بابت دیگه هش نگاه خالته دیگه هو کلانه که سیاسی ما فکر هیکو چوا تفکیر بکردن چوا برجار تربجار تنا چوا برجار بد حکمت دا ام برجار نبتن چوا برجار بتم چند وزیر برجار بتن ام همي هلانه که سیاسی لو ما بجم حكي اف اشي بجم اف تشتكت تو ماركن بو اگر تو کو بدايات بيش خلقه يعني هبونا اوبوزيسيون اصلا السيستم البرلماني ده وهيك انا بتن شو معنى بو سيستم البرلماني وحكمرانيه وبرلمانيه زور باش افا گوتن بو كريار چند هاتا سلمان در ممست هكر ام بين السر دسبيك اكو جنابتا گوتي يعني بيتن سال 2005 دا صوتنا بارگاه نگرتو اسلامی کردستان نل سر هندی بیتن کو گرتو دید جدات لیسته که ده هیت خارج بیتن هندک تشتیدی هبن کو جنابی و چه تر مازانیدن بس اوین تا گوتین چند هاد نسلماندن چونکو خلکک اتهبون و گرتو دا خلککی گلک هاتت گلی گرتو تایبت الپارزگاه ها دهو که یعنی دن گلک هبو بیتن حتی هزین سیاسی هرما کردستانی آن تایبت هزا دور آبادیلان کو پارتی دموکراتی کردستان او هزرا نکر بید کو گرتو چه بید و سا خلکک بچیتت گل دا خلکک گلک شده بس او خونا دای خلکی چند هاتا جیبه جکرن هرت میده میده و حتی بگرد يعني از بجم ما اماجا بيكر كو ام بجين وكو بدايه يغرتو ابا يعني تيتا تو ماركين بو يغرتو كو دسبيك گمانجی تدانی نپشتی هنگ اپوزیسیون حس کت الهرم کردستان چه مثلا بابت حبونا بزاوا گوران بابت کمالا اسلامی بابت هنرانه دی سیاسی بجدار بوده دا اول که اشین بجیم بدایت بو کو هشیار بونک هبتن لو ما اگر تو بجی در انجام دوی قناعتا من بابت لان السياسي وخاصة هردو حزب الدسالات الهرم كردستاني حتى نك قناعات بابت الاوبوزيسيون نينا يعني وسطت جهنكو دو حزب الدسالات بت حتى يعني دسالات ويعني دسالات دستي وندابتن وأبى ويتجهينتن كو أفريقيا هر لانك السياسي وقت بتا اوبوزيسيون وسطت نشاندان وخلق خوشي وهولاتيج وسطت يعني بجن تعبئات كان سر هندك وأباهر وكو دركتنا كما قلتش إجماع كردانيا كردستاني وأبا طبعا شيء خلت تشنكي هبونا أوبوزيسيوني هرجار أدبجم هبونا أوبوزيسيوني هكا خلقي هرما كردستان چند يا جرينجا أوبوزيسيون كاب هز هبتن بوي باشا نبودا صلاة چنكي أفريقيا أوبوزيسيون دو كارات كاتن إيه خدمتا هولاتيت كاتن بيشت هولاتي افدا صلاة ایک دو سه چهار اف کماتی تهین جارا کدی ودا صلاة نهل بجرا دا اف بوده بتکرن دو بیشتر دا صلاة جی هکا خود تو خونه گهوری وان کارانه کی زان جارا کدی دا صلاة تنینه ایدن کی دو ماهی دا مفادارش بابت اپوزیسیون حالاتی یه مستفیده لو ما بيجي اف شريعه جرينجا بو خلك شي بتنكو هبونا اوبوزيسيون كاب هيز معنى خدمات حالاتيه بلی خدمات دا صلات و حزب بده تو نابینید همان دم دا اگر توی راست مثلا یان وقت اپوزیسیون چید بید بجید اپوزیسیون بجید خلکی فلان کسی نه هل بجیره چونکو فلان قدر ول تکرید همان دم دا جارش جارات هل بجارتنا دا اگر توی نگوت یا خلک کیجی کو من شینه هل بجیره من اف خلدیت کری يعني از بيجن بابت الان السياسي عم بيجن حزبك السياسي انا بيجن نوف قوت يا منك من نهل بشيره بس تشكو هندك تشبونه او تشتبونه دليل عربي بيجن لسان حال تمام يعني از بيجن هم الان هر حزبك السياسي بتن وقت تشيل بتن يعني بيجن بلنداهي ونظاماتيه هين سركتنو
خسارتیت زور هین جان. اوه طبیعت شیء طبیعی یک یعنی باوریه جی یک بکی. گفتم کردستان جایی که تو بس حکیمت مثلا بون من 2005 حتی 2013 کیفیه گفتم کردستان برای زیاده برو هر حل بجار نکا کر باید انجمن پارزگاه بنیت چهاروانیا بنیت پارلمان عراق بن پارلمان کردستان بن برای زیاده بو وکو کرسی وکو دنگ پشتینگه اما باشه هک يعني بحث كين كو بوشي مثلا بشتين جدا هات آخره لو ما بيجم بابت يقولون كردستان هرش في بابتي كو في بو رجدا بله هندجا يعني تظن يحكي بس حكي أنا كاك بالبل اوبوزيسيون الهرم كردستان آن هرج هك هبت في شبكت يعني تا هكذا اوبوزيسيون كاراوي ايك وتا بروجيت باش هبن بو خلقي زورش دو تا وكو کار حکومتی تو بس حکیت تو بدائل بو کار حکومتی ببینی مثلا تو وزارت مثلا بون مال کاره بدا خلالات ده دوره بن پروژه که هدی از کار به حساب چاره سر کرد ایدن سه بابت راگهاندن کاپ هست که تو هشیار کردن خلقی بکی چهار تو خلقی هاندی تو روجت مثلا هر بجارتنا دنگی بداده به اپوزیسیونه قناعتا من حتی نو که الهرم کردستانی افتش تب زحمة بيننا كرم بوشي بزحمة زحمة لا تاز بيش متى يعني كاك بلبل يعني مثلا يقول بسم كردستان وقت فترة يعني اوبوزيسيون دا چندين بروجي پیشکش کردن با حکمت هرم کردستانی چه حسابونه هات اکرن چه يعني شين بيجن چه بوار سياسي و رخصنا کار سياسي چه بو بابت حتى خدمي و بابت وزارات ابا هيك مثلا بحسب بابت ابتن بابت راگهاندن هر راگهاندن کا پیچه که يعني حقایق ابو خلکی بیشتر رجا پاشتر بارگاوت تا سلطان تا تگیرتن ایده معنی بتون اشوی کاری جیب کی سه حقیقت بحث بابت حکمت بکی که تو مثلا بجین اصلاحات داخلی حکمت بکی تو وقتی دا گله کادری دیگرسیم کردستان منه بدویر نوا بحث کین کو چندین پروژه داین حکمت هرم کردستان بو چاک کردن سیستم حکمرانی هرم کردستانی فایده جنایت کردن دیچ مینتن بابت حولاتی جهه داخلی من نبدویر یعنی وکو گازندگی بس واقعی که هی هولاتیه مجوسایتی که هشتی اواتل بدايات هرم كليكو هرم كردستان دو حزبتين حتى قيمة الدب حزب بن إذا معنا بهنت دو حزب دي هبن وتدان قاب دايتي خلاص شو قران كده شفتن وفا خدشتكي خرابة بوشي راسه بقابه هكذا واقعا بس حكينا الاوبوزيسيون يا لعواز الهرم كردستاني برينو ك احتمال دولا ان سيلا ان سياسي بقابه لا انك دي يعني مثلا شو قال حكمته لا ان دي تكي من وكو هيس قال حد داك امشين بيجي واقعا جيب بس اري أفا مبررك يعني هولاتيجي تسليمي في واقع بتن يعني هندي ستم هبت هندي عدالتي هبت هندي خدمتنا كده هر از بيجمنا هم أبيت هنو أبا يعني لو ما بيجم أف بابته جه هندي أكوان بيجين خلجي أف هر شهر تشتهي كرن مثلا دي شيء بيجي ياش هميا جرينتر ده بابته أوبوزيسيوني ده أفا يا بابته اكو صورات بجن شكوه وان دسالات ام بجن بجن مؤسسات تشريعي ويترقابي مثلا بابت برلمانيه امزان برلمان كردستان بري چند سال کا يعني لا انا كسياسي برياره که مثلا در برلمانی گرتونه سروکی برلمانی به دوام بیاد چند يعني بجن فتر نزدیک 2 سال برلمان ها تراستند لو ما ادبجم دسالاتك وصاك وقناعت بوان مؤسساتنا هي بترجبو هندية بو جوان كرنوية بتربو هندية دابشتا درفة وولات الزلهسكو أمجي مجلس سيستم الديمقراطية هي مجي برلماني هي مجي حكمتها هي مجي أنجمن البارزجة هي مجي أمجي هالبجارتناتين بس واقعا قناعت بيني شيء هيك قناعت بها بتن أفش دوش نقطة دو حتى إنه كان بس حكيني چند مثلا سروكي أنجمن وزيران وكو يعني داخل كده هذا حتى برلماني ومثلا برلمان طرف سياجي كنا چند وزير مثلا خلال خلقا كاملة حكمت هرم كردستان دا 4 سال اك وزير هذا برلماني وهذا اصلا هر اساسا مثلا سيستم كشتي بريطانيا همي اسبوع سروكي انجمن وزيران تتا برلماني وبسيرت خلال اسبوع دا كاتشي كيديا هذا هكذا تثبتن السيستم البرلماني بيز بخي بيابتن طوفان بكي ابتو يعني واقع كردستان بزحمته بدا كلام بس هندي راجي ادبجن في ام بي بي نبين شو اكو حولاتي شو اكو لاين السياسي ما دام يقرتوي افتشتات زاني كو ابا هردو حزبا اف خلتيا و اف خلالات هينو اف غدره و چبوي اف ام بيجين كرامت بوفا جهين دامو دزگاهن حکومینه هلا تایبت پارلمانی چه بو يقرتو دي چيت بخو مثلا گتا گل بيوان هردو حزبا دا و چیتت حکمت که دا حکمت بناوی حکمت بن کفروان او خیبت امل جیل دف خلکی شکر کو خلکی هکر هزرک کر باگود با اپوزیسیون که هی او ایگرتو اپوزیسیون نیشا خلکی دا بود یا خلکی از دب ما فریاد راسی هوا بوچی چوب خود گل واگیره دا چوت حکمت دا حتی پارلمان جهات یا دای خستن
هلویسته که وصا نبو کلویری جی همالویری الحکومت بیداری بیت في اپوزیسیون جوانا يعني اولا وكو بنما خاك بلبل همي هلا انا سياسي وقت شد بتن اكش بيناسب حزب سياسي اوياكو مجموعه كاميروفايا ايديولوژيكو فكرك هي كارت كان بو جهاندن بو دسالاتي درست اذا اكش يعني اكش سيبنا ما السراكي كو حتى تبيجي اف مجموعه مروفا حزبك السياسيه فيت دسالات فيت بيهتا كرسيكي لو مش برامتين احتمالات صالت او اللي دانو تو شهر نوتو بين بدايته جلا خلكه يعني وكو اتهام ما كده باسلاميه ضد جهنا كرسيكي اصلا تو حزبك السياسي تو تشي ودا جهه كرسيكي اصلا اخر كرسي بوچه مادام تو خدمت توی هاتی خدمت مادام خلق بيشت صحت خوش اخر اثر معظمترین كرسيكي معناه نتهمه اصلا هكا تو انا كي تو كارنك بو كرسيكي معناه تو حزبك السياسي معناه تو حزباتيه نگهشتي لو ما از بيجم يگرتوش تي همي راه السياسي بابت د صلاته اكش ارمانجت دمينتن بابت بس افنا خلتيه كما مستقبل اكش ارمان جابيد بچيتا د صلاته و چنکو زانی جیوه گاوه بید محاله حتی بچیتا دا صلاته بوچی جه خود نشد خدمت دا تمام که بید از بجم بابت اوه لان هر رانک سیاسی مادام ارمانج اوه هم دنا کرسی کم بجن سوم دا صلاته کار دی بونده کتن تا حتی تو بگه دا صلاته تسیب بجن بینگا بتین بینگا با ای که بیان یاسین و کل رانک سیاسی و کو حزبک جمهورک بوده چه بتن هر بجارتنا دنگا بینو حتی تو ما هی پروژه و شن بجن نشا خلق بدای برنامه خوی یک کاری بدیل ته بو دا صلاته مثلا تبینی سر هی دب بحث کی آنکو اتشی بجی بیا اپوزیسیون اکا کارا پشتی هنگه مرحلاتی دست بید کتن چی که هلا یعنی که سیاسی راست احتمال بگاوه جه داخلی که هم بجی مثلا گلک جاتو تبین اوروپا حزبک دی چه بتن بو هل بجارتنا دی چه بتن يعني برينو كنبو بو هالبجران داد چه بدن بس خلال 6 هيوا داد پروژه کی تقدیم کردن دی او پروژه بتا اگر هند بتا لایان سیاسی ایکی و حکومت تشکیل کرد بس بوچی اوه چه بدن چنکی هشیار بونا خلقی ویده وری اوه السر بنمای ام بجین باب من و باپیر من دنگینا دادن پروژه کد ویت رو خلاص انا عندك باب من فلان حزب بكو اجد بما او حزب بكو ريم بيجي ونافي بيجي حتى نافي شركه بيجي فيت هرسر او حزب اف قناعه نينا كوي اف حزب خلد رياض رزبت مادام باپیر من اف حزب بود دیگه اف خلته لو ما مثلا تويري دا اف وی کارید کن بونمونه يعني كما قلت دي دنگی داتا پروژه نه داتا شخصا و مروفا وأبا طبعا دفمانينا جهد أخيا لو ما جاءت بجم يعني أبا محتاج هيش أربوناكيا بينقابة دوي أبا تبقى موضوع بابته يكون يعني أكون ما قلت يعني شيء بجم محالة تبيجي مثلا دولات في الشرق الأوسط تاكو حزبك بيت هما ندس بيبكات وهم هالبجارتنا كي بيت بتاعي كي جالكم زحمة ده لو ما دي بنتن بينقابة دوي بابته بجداري هي بجداري دو تشتاد شيء هاكل یا ای که اوه کو فعلا تا پروژه که هی خلال وی بجداریه دا دیف بجیم پیگه خود وی حکمت دا تو کاری سر وان بناماب که اوه کو تقنعت به کو خدمت خلقی کرده وزیر روا بریگشتی وکیل وزیر و حتی دو ماهیه اوه وکو دو بابت شن بجین هشیار کردن حکمتیت چی وقتی تا وزیر که هبتن حکمت دا اکید به حالت دا وقتی که ماتی تو حکمت دا هبن اوی وزیر درول خو هبت گران کاری دام برین پیشکش کنه پروژه تا من آماجه پیکر جی کو مثلا اکش وزیرت مت وقتی دا وزیر حریم جی بو یعنی پوز جی نبو بس چندین پروژه گله جوان تشکیل یعنی پیشکش حکمت کردن بو جوان کردن یعنی رخصنا کاره حتى بيجي كاريجي وسياسي سر أثر ما كردستاني لو ما يعني بجدار يا يقولون كردستان حكمته ده أفبابته بو كوبيجن بينغاوا إيكي أبى بينغاوا سشني قادر شتن بابته كي هم تنادا صلاة لو ما بيجي يقولون أفكر تو بيجي من يقولون يا درس بو أفكر أفناكر أف محتاج حلسان قندنا كاديا كم قلت تا أماجك بيكر كوت ماله هندجا بجدار يا يقولون كردستان هندجات حكمته ده نشر تهميل عن السياسي يعني بيجي همي أنا بدي يقولون قلبن حتى هندجا انسحابش حكمت نشر همي قبل قلبن ياش همي قرنكتر يقولون كردستان أسشين بيجم تا كحزبك بلبل وأفا هجا حتى احتمال 2013 جي يعني بيجن خاله هزي اگرتو بتكو بيجا بيا خاله يا لوازي اگرتو بابته هبونا ويل همين سند سر هرم كردستاني بيجي هيك بيسكو هولير سليماني دهو هبرو که گله کنانی سیاستن چنکیل دوره که یا پیزل دوره دی بوی اشکال نینه السروی وی بنامای
کاریت کردن تصریحات دادن راجاندناوی کارت کرد آخری یک گفتم به کردستان یا بویه یعنی شن بجین کارتی که نال اثری که دیگه جه احترام بریار خو دا حساب هندب کردن کو هر دولانه هی ضرر بینه کردن شد خدمت کا باشتر کردن لو ماج اوجی بابت که لو ما بجین یک گفتم کردستان بجداریا و بو هنده بویه بس وقت دیتی کو فعلا نشد بی کاری بکرد نشد خدمت کت بویه اگر هنده بشتینگه بجدار بد آن بشتینگش بشتی بجداریشی بيت خوفا كشتش حكمتها بس هيش هين بشك دارنت حكمتي دا مصلحتها في قابش جوانا نمونه دي بحث حكمتها خوجي جوانا بارزقي هادو دو تشتاجيك جدا كين قبل بالقال جماعه فافنا قوتي يعني حكمتها خوجي وقت تبيجي حكمه يعني حزبك السياسي اوبوزيسيون بحث حكمتها خوجي حكمتها خوجي شتي بونمون سيستم تركيا سيستم المانيا هي شنو بيني بتني ريك اكادي بخوبه انجي بس واقع داهين بشك دارن يعني في قاوي اداره دو که چه غلطی چه بی سری گفت حسابه چون گوام مدیر هنه في قاوي بيد نيزي 20 مدير ها ده اسباب ما ياك من ده اماجه في بو بدي بكم التركيا بونمونه بلديات همي تشتا مثلا محافظ شده سلاطين محافظ بس كاري امني وسياسيه اما وكو خدمات وبروجه همي تابعه مثلا الشهروان يعني لو ما بيجين يعني حكومات تخوجي هيجي تقريبا سيستم هنديه راسته بقابل دف مولنا هاتي او شي خلالك او نشني بابتي كيماتيت ياسا مثلا جمهوريه 2000 نهيت جمهوريه باريس جهه هرم كردستان و بابتي كديه بس از بيجم اوا بابتي كو ام بيجين ام بحال بجارتنا كاجدا باتفاق كاجدا بجدار بين حكومات تخوجي دا تشل سليماني بن تشل دهو كيبن جريداني نبي وقت بيجي حكم يعني حزبك السياسي بجدار حكمه انا بجدار بحث حكمته نبحث حكمت خوجيه كم قلت تشينكي افشتي سيستم هل بجارتنا شهروانيه ند زور باشه حكمت سر آسته ام بيجين حكمت خوجيه پارزگاه هادهوگه او کو اگرتو اسلامی کردستان گوت یه خلکی دی بو هوا کم چونکو از چومت حکمت دا که بری 4 ساله بو یان پدریجی بو شیا وی بکتن ماموستا از بيجم يعني اف بابت دو لاين تحين اي ام بيجين يقولسم كردستان بجدار بو بجداري يقولسم كردستان شتي صحبتا او جنكا دخيشكو ايكي 20 شيكرين تمام واقعا بتام باغفين يعني وقت ام بيجين ام بجدار ام چند بجدار يعني ايكي نحشيت كيرين بالضبط ايكي جي ايكي قلت ما هادو قد خشكا خود دهيت كيرين يا ماشي صحبتا ماشي نفس صحبتي يعني كامل قال دهيجينينا قال نهيجينينا چكا بس هيك مثلا بتر احتمال 605 مثلا برپرسد بشاوره و بر اودید هو که 20 يعني بوستت هي ابنا مقارنه كن ايك دو بابت بجداري اگه بتم كردستان فريدا تشتكي باشي كري وكو جه شانازيه نسبت ما وكو اندام تاگرتو وكو هر نفر اگه كيف قال بوست اكبر گرتي الشيء اولا خدمتك باش بكتن و او تبينيت كو برينو كالجل سرجلك ريفرانا بجم هميا اوه يكو شون يعني اقل شيء او بنا نموذج كي وصلكو بجني ريفابري وصلت تاكرن داس باك بن بالباك بن داس باقش بن خدمتك باش بين خونويز بن وافريكا يعني اسنبت از بجم بلا خلق بشهاده بو وان ريفارو دات او يكون كيف قابي داس صلاه ده يا سي اجل قال تمام نخي ام قالش وان تشتنشم كاين اگر كي ديجي هبو ايك ام زانين كو ام هر ما كردستاني تو همي تشتاي حزب دا صلاه نهلاهين في تشتيب كان دائما وي ايك انت همي تشتاي شي بيجي فعلا بابا دا صلاه بس يش بيجي تلفاك بالجبير نكا ام 2014 محل بجارت كي 12 6 ماي كي منكم بنا جمله بارزيه كي بشتينجي بيكي حكمت بشتينجي تقريبا سالك 2015 نيكا يعني نفرت ميت بجدار بونت دا 2014 امريكا 2020 يعني خرابترين وضع هرم كردستان فبتجي بارزگاه دهوكي او هرم كردستان بارزگاه دورشن نبود جهي او رهاتن يعني قالك اوريش هبون ياش همي اگنكتر افا كوتا پارن پروژه پر بيدا او ريفا برد رولي دير بتكو ولا فعلا دشيت كاركي باش كت انا لو از بجم اگر هبونا كو هكا رولي خونا ينا بتن بس هند راجين ده كارت باشت كرين ام بيجين هكا ام بيجين هر سنگاندنه که بو ادوام کن بلی امشین درجه بتر هشت بین حتی نقصد جدی زور باشه اند هین سر بابت هندی کو جنابتا گوتیل کردستان هما ویتن دو حزب هبن و خلق جیفیر بوا کو هما اف هر دو کپتنینه و هکنه یدیده توشی کشابن السر آست هری کردستان جنابتا آماجه پیکر کو ایگرتو و کی ایک بالاو بوا نه هزاویل پارزگاه هک دیاره پارزگاه هکاتی لاواستر دیاره همان دم دا من ویتن جنابتا بجیدم السر آست کردستانی پترین ضربه اگرتو اسلامی کفتی الکیری به کفتیه و که او ضربه لیده
گمان تدانینا هبونا مثلا یک روزی کردستان پارێزگی هاتبوو کە پێی هێزێ اش هەلبژارتنێت قوتابیان 1980 دەست پێ کرد و پشتینگێت چەندین هەلبژارتنێت شاروانیا دەست پێ کرد پشتینگێت طبعا يعني متتالي هەلبژارتنا بەشدار یک روزی کردستان ڕۆڵێکی باش هەبووە جارێکە دیدی بێژم 2005 وەکو مافێکی خۆ شم بژین بجهینا کو بابت بجدارید به هەلبژارتنێت بەغدادا بتنێ بەس جهێدا پێبوو و بارگاه هاتنا سوتن لو ما بيجم احتمال هبتر ترين ضرر في قسم كرزال كبتن الدفرة بهدينا بتن جشتي سبب هندينا كو فيت هندك وهم فيت خوب تني ببينن كسي دي راخت خونا بين يعني از بيجم اف بابتا هم فيت واضح من كان بالنسبه دو حزب الدستورات الهرمه كردستان هين هريك الدفرة خو همان يعني تفكيره آخر بيتن لاني جوازية بله جوازية كهي ورجاوية بلند بون يعني بيتن دفرة سليمانية وجرميان وحلبجة يعني اجرتوب كاري خود درست كات حزبين دين هين بين الرقابرين وحزبين سركي وبتروا كرسي جيتينن بارگاهت کسی شینا صوتنا سر کسی جیدا نگرتیا کسی جینا هاتیا شهید کردن و درگهت کسی جینا هات نگرتن بو چی ویری وصايا يعني از بجم احتمال هم بجم مبالغات ده بدن بله مقرجت هات نگرتن خرجت تاكوشتن و ناش نوان تفاصيل وكيد هو كينو مو مستوى لا بقصدم يعني هبويا بس بحسي قرتوي يعني قرتوي اشتب ساري هات يعني من بدايه قلت موجوده احتمال یک روزی کلستانش همیا پتر و کوز ضرر بله مدینات تایبەتی پارێزگا هو کی بکت یا واقعا که نه تنکار کردن چونکی چه نفرت من نه نشید که لذت دسته هر اسلامی یا مثلا حوله شیخ فؤاد وقتی داده مصفات هذا شهيد كرن هدس إسلامية ده نه مثلا نه دو حزب ده صلاة بنا وبدي فيري طبعا ديار حزب ده صلاة فيري كوكيا والنفرد ما شهيد بنو بارجه هذا صوتا أبا واقعي بس أم بيجين واقعي جاء أم باغفين أد بيجمع في هردو حزب ده صلاة احتمال جواز هيك بينه السليمانية هبتا بس هر وسط عمر القلب بده صلاة كريك وهر وكو کاری که یکی خدمت کاری و چه تقدیری مثلا میجوا وان هر دو حزب سیاسی و همین الان سیاسی بیت کو قربانی داین حتی ابروکه سلام هلما کل سنه گهت بیاستی بس راستیجی و برای خدا نه تو صحیح چنکی تا قربانی داین خلاص پشتینگی بجا تو چه بکی چند خلات یاب که هرات حتی و نقطه تا گوتن والله کابرا به ترافیکی داد گوت تاخیر والله فلان تشتم واش ترافيك ايش علاقه يعني في وابتي بقى يعني هيك بابا نكتجي بس واقعي ما يهر ما كل سنه ولات يعني هم اتجاهتي كوتشنكي من خدمتها كريم قربانيه ده من خلاص حتى قيامه بيجا اسبر هم يقوم هيك بس حكايه الهمي الدنيا ده اف 80 تو ده خدمتك كلي كشتي بن مثلا عفوا جنوب افريقيا مانديلا چند سال سجن لبوحت در کتی دوره قبلی بو سروکی ابدی پشتینگی بود خلاص من رول خود سپاس بس يعني نفس كي مناكيدي حتى نفيجت كده ميجي فيها بتن او داس خلاص مش نابت كذي بتن اف سيستمي خلاته لو ما بيجم ابروكا هردو حزب الداس صلاح هرما كل سنه بيجي جوازي كانت كيم وزيته بس وسط تفيرت كان تشنكي وانا كيري بت خلاص حدث وده طبعا انا عندي افسد ولا هرما كل سنه في شيء وزي بتن وفي عقليتها بت قناعتها مش هرما كل سنه نپیش کردن نه حالاتی یعنی خوشی که ترم افسان. دیمایک بسیار دل جنابی تکم هکر ایگرتوی بوید و فکری و هزریت سری و هر دو حزب دابین تدریک و حتی تو نبی اف سیستم انا سیستم ملکی بود نبی و نبی چرکو او اجداد هوا هر دو کابیتن مثلا حتی ایک هیا یه هوا بیتن ایگرتو دی توشی چه کار ساتن مازن تر بیتن. از بین فکر ام بحثی گرتونه من بحثی حوالاتی بکی. نه ام بحثی حزب بکن کادی حک حزب ویتن وی پروژه کل دست بکی بخودانای حک ویتن وی جیب جیب کردی توشی چه بیت؟ ای نکام بحثی نداره کادش کام ممکنه وب کرد آن نه و هک ممکنه دبکی و اگه دب حوالاتی کرد لو از جا قدیز من حوالاتی ویت تبقى هتن كل سيستم ویت في شيء وزنه بتن حوالاتی ویت تبقى هتن بسوزين كاب حس يعني خدمة دولية يعني حوالاتی ویت تبقى هتن كو هبونا دو حزب حتى سرد صلاة في شيء وزي نت خدمة بداية لو ما أبروكا أف حوالاتيا نا إلا يجرتو من أصل بحث يجرتونا كم هر لا أنا كسياسي أنا هر يعني بزاوكا يا سياسي هر ما كرسان تشبتن بشيتن قران كاري تتكتن بشيتن تصلاتك يعني دسخوبة بختن هكا نبجين بديل هر دولان السياسي بل بكورة كابرية ولا بيتكتن قناعتم توي حالته ده قران كاري هر ما كرسان تشبتن دیمایک بسیار ببورن ها والا مگوتی دیمایک بس اس نشیا مخو تو ببینی دی گوران کاری چه بن تایب سر آست دور آبادی نه قناعتم من سر آست هر ما کردستان دی چه بن چونکی خلق يجهشتي أوستي كوفيد تحمل نائد كرن خلاص بجا يعني هفيا مع بيام كه هذا حدود حزب الصلاة كو أول نكن بجا
شوازه کی دی گوران کاری بتکرن او چاک سازی بکن او باشی بکن او خدمت خلق بکن نکو خدا نکتن حوالاتی را بالوجا او کو چند سال مخام بودیتی ام بینه اگر هنده خدا نکتن ام وجا ام خراب کنو وجا خلقی دی بود خوب مبکت کن مامستا زور سپاس بود اگه دو میوان بوی گلنا زور سپاس بینه رو گهدارین برایس سپاس بوا کنجی بینه رو گهدارین مبون هکر خودی عمر دامت خلقین دهاتی دا هم دیگه دو بینیم سپاس بو بینری گهداری آوه